Ka Eastern West Khasi Hills District kalanang pau kham sakmat haka jing pulie namar ki don hadu laingot ki samla pulie ki blawan haki kerdan basa khmat jong ki arpo ngot nak result examen jong HSSLC Science SSLC but HSSLC Arts mentau snam. Kini ki samla pulie ki kentup yau samla Kevin Strong Lauriniang ublawan haka kerdan basi pau nak examen HSSLC Science jong ka embos ka blapan bena haka pratare ujemang arja arpusau. Nang ta kasamla ridahon waklang kabalawan haka kerdan kabakhat san jong examen SSLC bat kasamla pen bha shisha nongbri kabalawan haka kerdan bapra nak result examen HSSLC Arts balapalat jaka embos haka step jong ka arpusau tore ujemang arja arpusau. Usamla Kevin Strong na dong langsti rim ha pendeng umyong udai ubapuli ha Mairang Presbyterian Science College Mairang bat udai ru balawan haka kerdan kebaningkong jong ke examen SSLC House Nam Arja Arpuai na ka St. Thomas Higher Secondary School Mairang. Kadba kasamla ridahon na lajdom mauli pan kedai kebapuli ha lajdom Presbyterian Secondary School lajdom bat kasamla pen bahasisha na nong tliu kedai kebapuli ha Auxilium Girls Higher Secondary School Shillong. Kini kisamla pule borok laingot kidai ki bawan na ki long yeng ki baduna ka yok kakot bat ki bertrai shitam hadu kata. Uba met bat lingdo u MLA ka Mairang hadin bola dapan one eye ku play kitbok kit ruang yo Kevin Strong bat kasamla ridahon haka no pai sngi jong arpo khandai trek jemmang arja arpusau ulah hiar sa shenong tliu ban lek eye ku play kitbok ya kasamla pen bahasisha. Ni kong mensyak tengah sengumu yo play bala hila sumarina bala ay nga kinikalan panit so di ngadap tak sengu kemen baula yang haduk kani tengah sengu kini buat gitu barok ki bala yarap yang apa li kelas juga entah sampai cua ada yang berkarai. Top. Congratulations. Ulopan paru bakini barok laingot ki samla puli naga district wat la ki dei ki bawan na ki long yeng ki badok penban ki long ka jing ai man sem ban treshitam bat ban pen inuksan baka jing dok kamla ban khanglat. Kalau ke pa mga jukuntu berbot jadi kena puli dengan kita kambatai konstruksi blok kawai ngayon iba kita gitu yung berbot ay sini ki yang menha bahagi ini pun haji syah di kita pakai yang penuh area blok coba kum kecil untuk itu kalau paton snem dari ball dari napa ini yo position coba kumi mapas tak perlu masa kau susu kuma kuapan tahun ini bang nak kalian kalau kini lain tiba ya pas ketika stem government tak yo position dari kewin lawan ini di tahun walang untuk nong beli ki dia nak dia kesam ke family ke ba kedua family ke ba dan hidup semua kecil dia yang tu ibn bahasa dan kimi dan dari baju yang kita asal tam dan kelak dan dia halal kerja kelak nak pada duduk nak jadi apa si bangan Allah kan bersan wah ayah katakan cinta kam buat brand yang kena duduk pan kalau memang tak challenge sib maka banta what lada hidup mereka semua ketika macam itu jadi kalau kau ke nuksa susu kepada nak itu bangga iba nangis sekmat nak jangan dong hai kita mendon cuk kata pensim dari snow bagi dan bisa dijaga jiwa sekedok bisa sekijakan kibalu semula dia isi mereka kawin cingit pun ada cingit apa kiwai kira balai ini atau dengan agak dikit dokter yang ini pada itu baru kita pas akan lepas 12 exam dari asking tunjuk kinanya cemat hati itu dia terus sebentar tapi syukur bagi kau nak dan sebut bahkan dia jumpa jongki minta kami nong
kajing kutno ya kata kajing ngau jongki ya kawede batka ke bakilayo hakani kajing nak jongki ke exam hakani keten hormata ndai kani kanlong kajing sedang jong kata kajing kun wanang kam he susu hagi po senang wanang wan ba hagi kelas Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kira shon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi, ki kta ya kakot ka khia ka jongi. Menta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno. Yo iya ki jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngen ngat hagi babun ki jajingpa ka sorkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki da ka sharp plus F aki. Ba? Uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong nagani ka daw ka sorkar kala penmi yaki skim ICDS, MDM, PDS ka baha na ka benda upaj ba. Ka sorkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka benda ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba, fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.